Assalamualaikum. Salam. Tamat kita. Dedek cantik wiwitan di rebondingnya. Adik, cuma sampo gitulah. Cantik aja Andre. Kima bonding Oh, kau saya salonge. Cantik aja Andre. Kan dia dengar ucap di. Wih. Suka apa kah? Weh. Ada kasar dindi. Agak mek tinut deh. Ya kita kibuan dia na tupoji. Tatani apa sih pada? Weh, cantik aja cantik. Nanti kok pada minta Tamara sepeda siki, sepeda seski. Hidup deh. Laki buat sekat tengah. Bingung ini. Tercampur deh. Oh Andriku, cantik aja Andriku, udah neribon di Milana. Oh, Munda nila ada kakak kondi. Kakak mau retat aja kita tak bayam pajak lupa mundi. Wih, cantik aja Andriku, Anti betul lemu. Oh, tolong kita mau batu berbicara. Kijai pamu kecil bicara. Namun jika kamu rotari tak bajak tuh tapan. Dia boleh melupai pakmu. Malah sampai kapan? Kalau mas tahu si bapu. Iya malah satu anak-anak aja kamu padit sengena. Dia boleh melupai wi. Kenapa mas tahu si bapu? Tangan mau dipakai roh. Assalamualaikum. Salam. Tahu ke kumanya? Iya. Agar kata tanah talomai. Enggak takut cuma lah sana. Masuk angin ke apa? Aga. Masuk angin. Aga. Masuk angin. Masuk angin kah apa nggak? Ah, di jahaji. Oh. Jero-jero kan rewit pakai singi tangan nah. Wisen nih. Malah sama kunre si bawata. Kau tak Sandro. Namo tolong kena gombal to. Makadami mga to. Namo ya, nai tanang gombal to. Ang kapuray pinungi waktu nalo bola candrina. Bisa sih. Halo Kak Sandro. Apa pitu ni Sandro pada mana? Weh, malah satu. Kapuray lalu Kak kasih. Pajan itu. Kamu pakarangan nerpura napino ki candrita. Ang kamu apa? Saya kamu saya sabihan sa pura ginong. Ale toka pale cede.